Çındığında İslam'da söz öte maniye Adam bir söz menen Müslüman bolup. Al söz La ilahe illallah degen söz menen Müslüman bolup. Oşonda öyle bir ile söz menen adam imandan çıkıp kapırdağı olup kalat. Adam bir söz menen aram bolgon nerseni adalga çıkarıp, adal bolgon nerseni aramga çıkarıp da koyalat. Egerde erkek menen ayal, nikesi jok ayal erkek biri menen biri övüşkөнгө же чогуу жашаганга шарият тыйып арам боло турган болсо, ал эмес никесиз аялга колуңду тийгизсең арам боло турган болсо, бирок нике расмисинде ыраазымын, кабыл кылдым деш менен ошол арам нерсе жок болуп адалга айланып халал жуфту болот. Ошондой эле өмүр бою жашап, бала чакаларды чогуу өстүрүп, бирге жашап аткан жубайлардагы бир талак деген жаман сөздүн кесепети менен таптакыр бегана башка чоочун адамга айланып калышат. Ошон үчүн инсан оозунан чыгып аткан сөздүн ар бирине маани берип, ошол сөздүн маанисине ой жүгүртүп туура сүйлөгөнгө милдеткор болуп эсептелет. Тилдин маданияты, тилдин тазалыгы, тилдин адабияты жана адептери этибарга алына турган сөз болуп эсептелет. Тилдин жакшы жаман экендиги анык болгондон кийин, демек аалымдарыбыз тил апааттары деген атайын өзүнчө бир маанини бизге аңдатышат. Ошол тил апааттарынын арасынан кээ бирлерине токтолуп өтөбүз. Тилдин апааттарынын эң эле жаманы бул жалган айтуу. Жалган күбөлүк берүү тил апааттарынын эң жаманына кошулат. Жалган айтуу бардык ыпылас кулук мүнөздөрдүн эң төмөнкү даражасы. Ыпылас, жалган айтуу бул адамды туура эметтерге баштайт жана адамдын абийирин төгө турган ушундай бир өтө жаман жорук. Жалган сүйлөгөн адам эч убакта абийирдүү болбойт, эч убакта коомдун арасында өзүнүн ордун таппайт. Балким убактылуу жалган айткандыгы үчүн кээ бир дүйнөви пайдаларга жеткен болсо дагы, ошол эле дүйнөнүн өзүндө мунун абийири аштай, айрандай төгүлөт. Акыретке барганда албетте бул сөзсүз түрдө өзүнүн жазасын алат. Инсан атайлап дагы, же жөндөн жөн эле, же максатсыз деле, же максаттуу деле жалган айтканга тыюу салынат. Шариятыбызда жалган айтуу арам деп билинет. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-муъмину ла якзибу." Момун адам жалган сүйлөбөйт дейт. Момун адам, мусулман адам жалган сүйлөбөйт деп ушундай айтат бизге. Жалганда сүйлөгөн адам эмнени сүйлөйт? Жок нерсени сүйлөйт, болбогон нерсени сүйлөйт. Же болгон нерсе болсо дагы ошого бир нерсени кошуп, же андан бир нерсени кемитип, айтыла турган мааниден башка бир маанини бергенге аракет кылып коет. Мына ушул эмне жалганчылык болот. Жалган күбөлүк берүү, жалган сүйлөө, сөздөрдү бурмалап айтуу, ушулардын бардыгы жалганчылык деп эсептелет. Эгерде Кур'ан-ы Каримдеги бир аятты же пайгамбарыбыздын хадистеринен, сахих хадистерден бир хадисти бул андай эмес, бул жалган, бул жок дей турган болсо, анда дароо эле ыймандан чыгып капыр болуп калат. Ошон үчүн бирөө сөз сүйлөп аткан болсо, шарияттан сүйлөп атса, ал жалган, ал андай эмес, мындай эмес деп айтуу менен адам ыймандан чыгып кетет. Мусулмандардын шапааты жөнүндө Кур'ан-ы Каримде бар, Ясин сүрөсүндө бар, башка жерлерде бар. Шапаат акыйкат. Кыяматта боло турган бул касиеттүү жумуш жөнүндө Кур'ан-ы Каримде айтылган, акыйда китептеринде айтылган. Ал эми бирөө бүгүн интернетте жүрөт, ошол шапаат жөнүндө сүйлөгөндөргө
jol dep turup anan oşol şafaatçılar şunday bolot, bular şirk bolot degen bir sözlerdi süylep atat. Adamdарды tuğra akidaga çıgaram dep şafaatni inkar kılıp özünün imandan ajırap kalganın bir musulman bir tuğandar tappay, aldastap özleri imandan çıkıp ketip atışat. Huday taala alarga insap bergen bolsun. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de jalgan aytуу jönündө 167 ayatda aytat. 176 ayatta jalgan tuuralı söz gelet. Oşolordun biri Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnemâ yefteril kezibe ellezîne la yu'minûne bi âyâtillâhi ve ulâike humul kâzibûn. Jalgandı kim aytat? Jalgandı Allah Taala'nın ayatlarına iman keltirvegender gana tokuşat. Allah'ın ayatlarına iman keltirvegen, Kur'an-ı Kerim'de düşünbegen, andabagan düşüngüsü gelvegen, Kur'an-ı Kerim'de jalganga çıgaruçular gana jalgan söyleşet. Mına uşul adamlar, alar özleri jalgançı. Alar Kur'an-ı Kerim'de jalgan deyt, ayatlarda jalgan deyt. Alarga mani berişpeyt, biroq çındığında özleri en çoğun jalgançılar. Alemi başka bir ayette Allah Teala aytat: "Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnnallaha la yehdi men huve musrifun kezzab." Elbette Allah Teala çekten çıkıp ketken jalgancı adamga tuğra joldu ıra görübeyt deyt. Çekten çıkkan jalgancı adamlar bular jakşılıkka jetpeyt. Jalgancı adamlar baktulu bola alışpayt. Alarga hidayat nasibe kılıngan emes. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anhudan anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal: Ayatul münafiki selâsun. İzâ haddese kezebe ve izâ va'ada ahlafa ve izâ u'tumina khâna. Ravahu Şeyhani ve Abu Davud ve Tirmiziyyuh. İmam Bukhari, İmam Muslim, İmam Abu Davud, İmam Tirmizi rivayet kılgan hadiste Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılıp aytat: Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem unday dedi deyt. Münafıktın iki yüzlüğünün belgisi üçü. Birincisi kim süylese jalgan süyleyt. Kim uvada verse uvadasının üstünden çıkmayt. Kimde kimge amanat tapşırılsa amanatka kıyanat kılat dedi. Demek jalgan aytu münafıklıktın iki yüzlülüktün belgisi. Oşonu menen olturup sen bir günü musulmanlar emes, kapırlar emes, kapırlardan da jamanlara aktaracağa düşüp ketesin. Antkeni tarazanın bir tarafında musulmanlar, ikinci tarafında kapırlar buladı. Musulmanlar bir işe çıkıp kapırlar tozok'a düşüp oşol tozoktun törünü en urmatlı tırmakçanın içindeki adamlar bular münafık iki yüzlüler boluşat. Antkeni kapır adamlar Allah'tı aldayt, biroq özlerini aldabayt. Kapır eken açık görsettirat bizge. Kapır musulman emes. Aleme münafıklar Allah'ta kaldabatat, özlerinde kaldabatat, sırtına musulman bolup bizge görünüp jatışat. Adamdı küldürüş üçün, adamdardın köğünün alı üçün, adamlarga jagımdуу manini tartуулоо üçün adamlar jalgan süйлөшөt keyde. Keyde adamdardın köngülün kuşpak kılıç adamlar jalgan түштөрдү aytышат. Görmegen түштөрдү gördüm deşet. Je baldarına mınday kılsan bir nerse alıp berem dep aldap keyin alıp berбей koyuşat. Je jalgan kasam menen biröөнүн malın tartıp alat. Jalgan güvölük menen jalgan güvölük berүү menen başka biröөлөрgө moralдык жактан, материалдык жактан зыян келтирет. Oşondoy ele her bir ele ukkan sözün çin ekenin teriştirvesden turup uşu kulaktan girip ele oğuzdan çıkavere turgan kılsa mına uşul adam jalgançı degen adam bulat. Adamlar bir insandın mertebe daracasına, abir namına kemçilik jetkezgenge hareket kılıp
Jalgandan uşak süylep, buhtan, tuhmat kıla turgan bolsa dağı, bul oşol jalgan süylөгөндөрдүн katarına koşulup öte çoğun günahkar insanlardan boladı. Müslümanlar jalgandı günahı kebira çoğun günahı dep bilişet. Jalgan süylөгөн adam kıyamatta azapka düşörlüğünü işenişip, momun Müslümanlar kollarından gelişince jalgan süylөгөнгө hareket kılışat.